di Pudoan Longkam Teron sir alam kan lagi na pulau anu bagai ala kita bohong deh ke orang alam dia tu juga bohong ini ni lah pasal si tu kita nanti alam ni cuma jenam rasuah pun ada di tiket akan cepat sok kemudian jenam abang tu yang kami rasa apa ni Rally besar di airport dan anjing kilong di sore Longkam alangli seguramente di Teron aham import mu orang Longkam dan si alangli nam te thandam lo te ang ton ben alam ni ante ke si alam age ini rocok, lang cini ni kepohi ong oe, kepohi ke ong oe sebab ketek lah pencuri ini orang dopot, lang ibang ketek selalu terus kepohi ong oe tu sendiri kepohi ong ada kepohi plan perubahan. Amin jadi base kepohi ketek tik atum antara kalau perubahan kurus sar ke mana lo model. Sini nunda lang itu kopi Kamatha, kupia kisung, kupia kijoy, kupia angdam, kemangdam dan dong laso lamai anhang petegune. Ini kita dah macam tu, halasu siem, dominan ropi, ahem si, kopera top aningkan tinggian, ini ada top si, ada kuat ceklo halasi, laso lamai. Keseng, kalau suami keseng along the amen ni cini tu nanti dia lang lebih thang malu, naik pun, dia cun bangke rombong terangsar, nonton dolan. Langsung keseng, langsung naik along, abang puduan abang ben rombong terangsar ini bel abang nonton cerita itu, pergi itu mencegah lama itu. Men kalau tu ni abang soalnya tidak ingat lo, lagi dah itu long raya sorolo, mohon sen Teron, tahun kama sorolo, lapen ke rolen inti kudo, dan aram se hendo, sta morir bang avelo, ke highway, lapen ke highway galang, ke lamen amai palun, kapuji tegang bang lo, lang itu jalan se, na lamen amai seng long, bagian ingkan tek an jalan itu along lamai di pon lo, cinci pon lo, cingwai pon lo. Kemudian kita alang li detik lo kita aning ki pupe ki play rat ka citu te thak aning ki pau tepi. Nasi aning ya kong alam hangian se ben tum dam te nang ki thano alang li acara ru kecil pun dia udah